Tišina nad Dunavom u rano jutro 1991. godine nije bila tišina mira, već zloslutni muk pred oluju koja će izbrisati čitave ulice sa geografske karte. Zamislite vazduh koji miriše na rečnu vlagu, pomešanu sa mirisom prve jesenje paljevine i metalnim ukusom straha koji se uvlači u nozdrve. Čujete li taj zvuk? To nije samo vetar koji šiba kroz ravnicu. To je potmuli rad stotina dizel motora, škripa čeličnih gusenica koje drobe slavonski asfalt i rezki zvuk repetiranja oružja. Ulazimo u zonu u kojoj se moderna istorija lomi, u grad koji će postati evropski Staljingrad s kraja 20. veka. Vukovar. Ime koje danas odjekuje kao simbol nezamislive patnje, ali i kao vojni fenomen koji prkosi svakoj logici ratovanja. Tokom 87 dana ovaj barokni grad na istoku Hrvatske bio je poprište opsade koja je, po svom intenzitetu, prevazišla sve viđeno na evropskom tlu od Drugog svjetskog rata. Na 1 kvadratni metar ovdje je padalo više granata nego u najstrašnijim bitkama svjetskih ratova. Ali pre nego što se prašina slegne i pre nego što prebrojimo žrtve, moramo postaviti ključno pitanje. Kako je moguće da je jedna od najmoćnijih armija Europe, do zuba naoružana oklopom i podržana ratnim vazduhoplovstvom, mesecima krvarila pred šačicom slabo naoružanih ljudi u farmerkama i patikama? Ovo nije samo priča o brojevima i gubicima. Ovo je duboka hiruška analiza vojne strategije, taktičkih inovacija i totalnog kolapsa jedne armijske doktrine u urbanom paklu. Ostanite do samog kraja, jer ćemo razgolititi svaki manevar, svaku stratešku grešku i svaki trenutak u kojem se sudbina čitavog rata lomila na vukovarskim raskrsnicama. Ovo je anatomija opsade. Ovo je 87 dana pakla. Da bismo razumeli zašto je Vukovar morao postati klanica, moramo pogledati širu sliku raspada Jugoslavije. Države koja se u proleće 1991. nalazila u stanju kliničke smrti. Nakon prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj i pobede Hrvatske demokratske zajednice pod vođstvom Franje Tuđmana, nacionalne tenzije su prerasle u otvorene sukobe. Vukovar, strateški smešten na obali Dunava, bio je etnički mikrokozmos, mešavina Hrvata, Srba, Mađara i drugih, koja je do tada živela u prividnom miru. Međutim, geopolitički planovi iz Beograda predviđali su Vukovar kao ključnu tačku istočno-slavonske operacije. Cilj Jugoslovenske narodne armije JNA bio je jasan. Brzim udarom zauzeti Vukovar, osigurati istočnu Slavoniju, preseći Hrvatsku na 3 dela i eventualno produžiti ka Zagrebu kako bi se iznudio vojni poraz nove hrvatske vlasti. JNA, tada zvanično još uvek savezna vojska, sve je otvorenije stajala na stranu srpskih pobunjenika koji su u selima oko Vukovara, poput Borova sela, Bršadina i Trpinje, formirali terorističke baze. Prekretnica se dogodila 2. maja u Borovu selu, kada je u zasedi ubijeno 12 hrvatskih policajaca, što je bio signal da povratka na staro više nema. Dok je Hrvatska 25. juna proglašavala nezavisnost, oklopne kolone JNA su već bile u pokretu, a Vukovar je postao meta koju je, prema procenama Saveznog sekretara za narodnu odbranu Veljka Kadijevića, trebalo zauzeti za najviše 7 dana. Na papiru odnos snaga bio je apsurdan. JNA je angažovala resurse prve vojne oblasti pod komandom generala Živote Panića, podelivši snage u 2 moćne operativne grupe, Sever i Jug. Operativna grupa Sever, pod komandom generala Andrije Bijorčevića, pritiskala je grad sa severa, iz pravca Borovog sela i Trpinje, dok je operativna grupa Jug, kojom je komandovao pukovnik Mile Mrkšić, nadirala sa juga i iz Vukovarske kasarne. Ukupna napadačka sila narasla je sa početnih 30.000 na preko 80.000 vojnika u završnoj fazi. Njihov arsenal bio je kolosalan. Preko 600 tenkova, uključujući moderne M84, stotine oklopnih transportera, blizu 1000 artiljerijskih oruđa
i puna prevlast u vazduhu sa avionima MiG-21 i Je-22 Orao. Nasuprot toj sili stajala je improvizovana 204. Vukovarska brigada, formirana tek u septembru pod komandom Mileta Dedakovića Jastreba i njegovog zamjenika Branka Borkovića Mladog Jastreba. Odbranu grada činilo je svega 1800 do 2500 branilaca, uglavnom lokalnih ljudi, uz podršku dobrovoljaca i pripadnika Zbora narodne garde. Oni nisu imali tenkovske divizije. Njihova glavna snaga bili su ručni protivoklopni bacači, mobilne grupe i fanatična odlučnost da brane sopstveni prag. Prednost branilaca bila je poznavanje terena i visoka motivacija, dok je slabost JNA bila demoralisana rezerva, loša koordinacija i kruto pridržavanje doktrina koje nisu funkcionisale u uskim ulicama. Bitka je zvanično počela 25. avgusta 1991. godine, iako su granatiranje i vazdušni napadi trajali nedeljama ranije. Povod za opšti napad bio je incident u kojem je kamion JNA naleteo na minu u blizini barikade u Borovu naselju. JNA je odmah odgovorila svom silinom, verujući da će demonstracija sile naterati branioce na predaju. Međutim, već 24. avgusta Luka Andrijanić na silosu Đergaj obara 2 aviona JNA, što je bio šok za napadače i ogroman moralni podsticaj za grad. Prva faza borbi, koja je trajala do sredine septembra, bila je period u kojem je JNA pokušavala klasične oklopne proboje kroz glavne saobraćajnice. Ovi pokušaji su završavali katastrofalno. Najpoznatiji primjer je Trpinjska cesta, put koji spaja Vukovar sa selom Trpinja. JNA je ovdje uvela desetine tenkova bez adekvatne pešadijske zaštite, verujući da će oklop sam po sebi doneti pobedu. Blago Zadro, legendarni komandant odbrane Borovog naselja, primenio je taktiku zasede. Puštao bi tenkove da uđu duboko u naselje, a zatim bi ih uništavali iz neposredne blizine, blokirajući kolonu na početku i kraju. Trpinjska cesta je tako postala groblje tenkova, gdje je samo u septembru uništeno preko 30 oklopnih vozila JNA. U drugoj fazi, tokom septembra i oktobra, borbe su prerasle u iscrpljujući ulični rat za svaku kuću. JNA, suočena sa ogromnim gubicima, menja strategiju i prelazi na taktiku napada sa distance. To je zapravo značilo neselektivno sravnjivanje grada artiljerijom, kako bi se pešadiji omogućio napredak preko ruševina. Svakog dana na Vukovar je padalo i do 11.000 projektila. Gradska bolnica postala je stalna meta, uprkos jasno istaknutom znaku Crvenog krsta. U njenim podrumima, pod vodstvom doktorke Vesne Bosanac, lekari su u nemogućim uslovima, bez struje i sa minimalnim zalihama lekova, operisali hiljade ranjenika, ne praveći razliku između Hrvata i ranjenih vojnika JNA. Dok je grad gorio, branioci su uveli inovaciju poznatu kao mišje rupe. Probijali su unutrašnje zidove između kuće i podruma kako bi se kretali neopaženo, pojavljujući se iza leđa neprijatelju. Specijalne grupe poput žutih mrava i pustinskih štakora postale su sinonim za otpor na Sajmištu, najtežem delu bojišta gdje su se borbe vodile bukvalno zid na zid, često unutar iste zgrade. Logistika branilaca zavisila je od kukuruznog puta, uske zemljane staze preko sela Bogdanovci, koja je bila jedina veza sa ostatkom Hrvatske. Tim putem, pod kišom granata i u potpunom mraku, stizali su sanduci municije i evakuisani najteži ranjenici. Međutim, 1. oktobra JNA zauzima selo Marinci, čime je ovaj put spasa praktično presečen, a Vukovar doveden u stanje totalne hermetičke opsade. Branioci u Bogdanovcima nastavili su da pružaju otpor još 40 dana, delujući kao posljednji štit grada. Istovremeno u vazduhu se odvijala jedna od najneobičnijih operacija u istoriji ratovanja. Samostalni zrakoplovni vod Osijek koristio je stare poljoprivredne avione Antonov AN-2 za noćne misije iznad Vukovara. Leteli su nisko, ispod radara
izbacujući medicinsku pomoć i improvizovane bojler bombe napravljene od plinskih boca punjenih eksplozivom i metalnim šrapnelima. Iako ovi napadi nisu mogli promijeniti tok bitke, njihov moralno-psihološki efekat bio je razoran za napadače, koji su shvatili da branioci ne odustaju čak ni u potpunom okruženju. Ključni strateški trenutak i početak kraja vukovarske odbrane dogodio se 16. oktobra 1991. godine. Tog dana u borbama na Kupskoj ulici gine Blago Zadro, čovjek koji je bio duša odbrane Borovog naselja. Njegova smrt bila je neprocenjiv gubitak, ne samo u vojnom smislu, već i u psihološkom. Od tog momenta JNA, pod pritiskom vrha iz Beograda da se operacija konačno privede kraju, uvodi svežije jedinice, elitne padobrance iz Niša i razne paravojne formacije koje su sistematski počele da čiste sektor po sektor. Moral unutar same JNA bio je na najnižim granama. Zabeležena su masovna dezertiranja rezervista iz Srbije, pobune čitavih brigada poput Valjevske i incidenti u kojima su vojnici odbijali da izađu iz oklopnih transportera u zonu borbe. Oficiri JNA su se žalili da spavaju sa pištoljem u ruci u strahu od sopstvenih vojnika. Nasuprot tome, branioci Vukovara su, uprkos gladi i istrpljenosti, ostajali na položajima do posljednjeg metka. Novembar 1991. donao je finalnu agoniju. JNA je promenila taktiku i počela da koncentriše ogromnu vatrenu moć na vrlo uske tačke proboja. 2. novembra pada naselje Lužac, čime je komunikacija između centra grada i Borovog naselja trajno presečena. 10. novembra, nakon nezamislive artiljerijske pripreme, padaju i Bogdanovci. Preživjeli branioci i civili kreću u očajnički proboj kroz minska polja, događaj koji je u istoriji ostao zabeležen kao štafeta smrti. 12. i 13. novembra tenkovi JNA probijaju se do Priljeva i izbijaju na Dunav, čime je grad fizički podeljen na 2 izolovana džepa. Odbrana više nije imala protivoklopnog oružja. Posljednji pokušaj deblokade grada iz pravca Vinkovaca i Nuštra propali su pred moćnim protivvazdušnim i artiljerijskim barijerama JNA. 18. novembra 1991. godine organizovana odbrana u centru grada je kolabirala. Mile Dedaković i Branko Borković su već ranije naredili grupama branilaca da pokušaju proboje, dok su se ostali predali, verujući u međunarodne dogovore o evakuaciji. Borovo naselje se držalo još 2 dana, sve do 20. novembra, kada je i tamo prestao svaki otpor. Vojne posljedice opsade Vukovara bile su paradoksalne. JNA je ostvarila taktičku pobedu, ali je doživjela strateški poraz od kojeg se nikada nije oporavila. Operacija koja je trebalo da traje nekoliko dana, trajala je 3 mjeseca i u njoj je JNA izgubila preko 600 oklopnih vozila i 1000 svojih najboljih vojnika. Zbog ogromnog gubitka vremena, JNA više nije imala resurse za dalji prodor ka unutrašnjosti Hrvatske. Vukovar je kupio Hrvatskoj vreme neophodno za mobilizaciju, naoružavanje i međunarodno priznanje. Politički, opsada je bila katastrofa za Beograd. Slike razorenog baroknog grada, koji je više ličio na površinu meseca nego na naseljeno mesto, šokirale su svetsku javnost. Masakr na Ovčari, gde je između 20. i 21. novembra ubijeno preko 250 ranjenika i civila izvučenih iz bolnice, ostaje jedan od najstrašnijih ratnih zločina modernog doba. Ubijeni su novinar Siniša Glavašević, francuski dobrovoljac Jean-Michel Nicolier i stotine drugih, čiji je jedini greh bio to što su ostali u svoj grad do kraja. Iz današnje perspektive, bitka za Vukovar se izučava na vojnim akademijama kao klasičan primjer asimetričnog ratovanja i neuspeha doktrine totalnog oklopa u urbanim sredinama. Da li je operacija bila vojno opravdana sa stanovišta JNA? Analitičari tvrde da je bila nepotrebna i strateški pogrešno vođena. Umjesto da zaobiđe grad i nastavi napredovanje, vojska se zaglavila u ruševinama, trošeći elitne jedinice za svaku sobu. Za Hrvatsku,
Vukovar je bio neophodna žrtva koja je spasila državu. Istorijska ocena je jasna. Vukovar je bio pirova pobjeda agresora. JNA je osvojila grad duhova, ali je u tom procesu izgubila svoju dušu, svoj autoritet i na kraju samu državu koju je navodno branila. Opsada je pokazala da moral i inovacija mogu zaustaviti čelik, a da sudbina ratova ne zavisi uvek od broja tenkova, već od volje onih koji drže položaj. Danas Vukovar stoji kao tihi spomenik toj strašnoj jeseni. Njegov vodotoranj, ranjen stotinama granata, ali i dalje uspravan, vizuelni je dokaz da se duh jednog naroda ne može ubiti artiljerijom. Ožiljci su i dalje tu, u svakom nepronađenom nestalom licu, u svakom svedočenju iz vukovarskih podruma i u svakom zapisu Siniše Glavaševića koji nas je učio da je grad zapravo mi. Istorija ne sme biti zaboravljena, ne da bismo u njoj ostali zarobljeni, već da bismo naučili cenu slobode. Bitka za Vukovar je lekcija o ljudskosti usred varvarstva i o hrabrosti koja prevazilazi granice mogućeg. Nadamo se da će sećanje na 87 dana vukovarskog pakla služiti kao trajna opomena budućim generacijama da se rat nikada ne isplati, a da istina uvek nađe put kroz ruševine. Hvala vam što ste pratili ovu iscrpnu analizu na našem kanalu. Vaše mišljenje nam je od neprocenjivog značaja za dalji rad. Šta vi smatrate najvećom strateškom greškom JNA u ovoj operaciji? Da li je sudbina Vukovara mogla biti drugačija da su međunarodne snage intervenisale na vreme? Napišite svoje mišljenje u komentarima, ali vas molimo da diskusija ostane dostojanstvena i usmerena na činjenice. Ako želite još ovakvih dubinskih analiza najvažnijih bitaka naše istorije, obavezno se prijavite na naš kanal. Kliknite na subscribe, ostavite like i podelite ovaj video kako bi što više ljudi saznalo istinu zasnovanu na vojnim dokumentima i svedočenjima. Vaša podrška nam omogućava da nastavimo sa istraživanjem tema koje su oblikovale svet u kojem danas živimo. Ovo je Ratograf, mesto gde ratna istorija govori činjenicama. Do sljedećeg videa ostanite uz istinu.